Bagesho ke nako ya gore re le solele madireng a letšatši re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. When a woman comes to the police station to report, stop everything and attend to that woman. Tlhobaelo ka ga diphišamare tša tlaišo ya basadi polokong ya morutwana wa ka Bloemfontein, Free State. Dipapading, Kaizer Chiefs inameletše maemong a bohlano lokong ya DStv Premiership morago ga go fenya Polokwane City ka Polokwane. Batho besho thobela ke na le mošomi mmogo Tryphosa Ntswelengwe. Tona ya maphodisa Peggy Cele o laetše maphodisa go phuruputša le go golega mmolai wa mmuswa wa ka Bloemfontein Matšhaka Gatebe. Cele o ipileditše gape go maphodisa go šomana le dipego tša melato ya tlaišo ya basadi ka ponyo ya leihlo. Bontši bja diboledi bo kgalemile ka bogale go tlaišwa ga basadi. Ba lelapa la Gatebe ba saretswe. Lelapa, metswalle le barutwana mmoho le baahi ba dumedisa Matšhaka. O ile a kwetelwa ka Moqebelo o fetileng. Setopo sa hae sa fumanwa ke mofetakatsela mesong ya Mantaha. E bohloko haholo go etsalang naheng ya rona ya South Africa ene ne ke kopa fela gore re RIP Matšhaka. Sekolo se utlwile bohloko ke taba ena. And always will be a child of Gatebe, and she will always be part of our lives. Matsatsi a mabedi ka morago nyamela ha ngwana enwa, bohloko ba motswadi ba tutiswa ke ho hlahella ha ditaba tse bosula. Nakong ya tshebeletso ya lepato, Sellwane Gatebe o boletse hore moradi wa hae ke yena ya neng a mo kgothatsa nakong tse boima. Ke ne ke sa ikemisetsa ho ema empa ke bone ke ka feila ngwanaka gobane ngwanaka o na sa batle ho bona dikeledi. Kgaitsedi ya hae e re le ha lefu la hae e bile le bohloko le tlileng le sa lebellwa, o tshepa hore le tla fetola sebopeho sa dikgoka tse etsuwang basading le baneng ba naha ena. Lebohang ke motho wa ho qetela ya ileng a bona Matšhaka a phela. Ba ne ba robetse lapeng la bo bona Rocklands ha tla ya mohlwela mme a fumana Matšhaka a le siyo. This is not our goodbyes. This is simply till we meet again. Your memory will not be lost. Your memory will be remembered. Letona la sepolesa Peggy Cele le re ke mosebetsi wa bona ho sebeletsa mahlatsipa a ditlolo tsa molao. When a woman comes to the police station to report, stop everything and attend to that woman. Cele o re banna ba tlameha ho etella pele matsholo a dikgoka tse etsuwang kgahlano le basadi le bana. Ponelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Balapa le bagwera ba laelane le setsibisa tša kgašo gape e le mmegaditaba tša dipapadi yo a tumilego Jermaine Craig. Craig o hlokofetše ka mošupologo a na le mengwaga e 47 ka morago ga gore awe nakong ya ge a itšhidulla. Tirelo ya gagwe e be e swerwe ka Bryanston ka leboa la Johannesburg. Mošomo wa mmegaditaba wa tša dipapadi yo a thupilego difoka molaodi mogolo le setsebi sa ditaba Jermaine Craig o kgathile tema e bohlokwa a dira mošomo o mobotse wo o gagabilego mengwaga e 20 go ralala le lefase. Bao ba bego ba le gona tirelong ya poloko ba retile tema yeo a ikgathilego gomme go tša dipapadi le dikgokagano seo e lego mošomo wo a ka se tsogego o lebetšwe le go phumulwa. Setopo sa Craig se fišitšwe le hono Thapama. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o re go hlongwa ga gabjale ga mekgatlo e mennyane ya dipolotiki kudu yeo e khotšego ka melawana ya mokgatlo wo o bušago ke go gwahlafiša ANC. Mbalula o boletše se ka Rustenburg ka Northwest mo mokgatlo o tsenetšego kopano ya go sekaseka sengwalo sa ditshepišo tša dikgetho tša 2019. To form a political party within a week, una need poster every street.
o ipotsa gore motho o e kry-ile kae tšhelete re sokola ga kana go formiwa di-political party they are being built to destroy the African National Congress. Why do they want the ANC gone? It's because ba batla go itirela ba re busetse ko morago re tshwantse re gane nnang ya banna le basadi ba re mmangwana o tshwara thipa ka bohaleng o fasa thari ka lefela. Ditaba di tswela pele baithuti ba dithuto tšeo di phagamego bao ba sa thušwego ka mašeleng a sekema ba tla lefelelwa ngwageng wa dithuto wa 2024 se go ya ka Tona Blade Nzimande. Tona o boditše komiti phetiši ya palamente ya thuto e phagamego gore go kgobokeditšwe diranta tše ka bago dibilione tše 4 go thuša baithuti ba legoro leo. We've raised 3.8 billion rands. And our figures actually tells us that money will go a long way in addressing the missing middle in terms of the latest actuarial statistics that we have. If we are calculating it, families not earning more than 600,000 rand. We've identified all the hotspots often associated with certain institutions and certain problems where issues have not been adequately addressed so that we are able to be better prepared on accommodation, accreditation, funding decisions, exchange of registration data, amongst others. Maphodisa a tla šoma le maloko a setšhaba go thibela bosenyi bjo bo fapafapanego bjalo ka bohodu bja go itlhama ka dibetša meepo yeo e sego molaong le tlaišo ya bong. Se ke go ya ka motlatšatona wa maphodisa Castle Mathale. Motlatšatona o boletše se nakong ya lesolo la kgahlanong le bosenyi Rutan ka Limpopo. Motlatšatona ya maphodisa Castle Mathale o be a farafarolwe ke bahlankedi ba mmušo le maphodisa ge a thakgola lesolo la go thibela bosenyi sehleng se sa matsolo a morena se se dirilwe motseng wa Thušang ka Rotwane wo o farafarolwego ke dipolase. Mathale o re lesolo le le nepile go thibela bosenyi ka ge profense e itemogela bosenyi bja go swarwa poo batho mabenkele go parara le bafaladi bao ba sego molaong. O re lesolo le ile go tsebagatšwa le diprofenseng tše dingwe le kgone re tle mo Rutane lefelo le lo re ke le mo dipolaseng mo Limpopo ka mo saiteng ya Waterberg go tlo bolela le setšhaba sa mo mabapi le karolo e lo re ba ka ba le yona mo go lwantšhaneng le bosenyi. Badudi ba Rotwane ba tšweleditše go hlobaetšwa ke bosenyi ka tikologong ya bona le tlhokego ya maphodisa ao a lekanego. Ntoše ke Nyaupe senya bana ba rena gore ba senyegile ka Nyaupe e ngwe ba re ke dikristane batho nke ba re thuše maphodisa batho ba modimo nke ba tšhelete ba Nyaupe morago. Mokomišenara wa maphodisa ka profenseng ya Limpopo o re ba ile go romela maphodisa a mmalwa mmileng wa lephefo wa N1 mabenkeleng go parara le mafelong ao bosenyi bo ikepetšego gona go netefatša gore ba lwantšhana le bosenyi mo sehleng se sa matsolo a morena. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Rotwane. Dipapading, Kaizer Chiefs nameletše maemong a bohlano lokong ya DStv Premiership morago ga go fenya Polokwane City lepatlelong la Peter Mokaba. No e le tee ya papadi e nwešitšwe ke Pule Mmudi mathomong a karolo ya bobedi. Gabjale Chiefs e kgobokeditše dintlha tše 20 morago ga dipapadi tše 14 gomme e šiwa ke baetapele ba league Mamelodi Sundowns ka dintlha tše 10. Polokwane City e sa le maemong a bo 10 le ka morago ga go fenywa le hono. Mahlo ke Diala ga ajisa motho. Simano ka kwa Tenezele bona rise and shine jano ba go tlatsela go tswa ka kwa Matulodi go tswa ka kwa Bophirima tswela bala ba tsa kgole a bo tolo ga sirela tsa Prisma ba le gone a ba sirela tsa mokgoleng ba thula gape ka a bitako taboela motshamekong jano gape ka Sydney Pule Mmudi a o tlatsela ga le ba go sola ditin a ba khama a o tla raga
Go tšeo di sa kgatlampanago karolong ya mathomo ya papadi ke e tee ya Chippa United go lefela la Golden Arrows lepatlelong la Nelson Mandela Bay ka Gqeberha ka Eastern Cape. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC2 le go DTT go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.